Ntugu ya mirongo iri na kenda mweri wa ina murithiri wa Meru TV mweri tukuina mbere kwa watu kunjaga ikagita kangi kega kuina mbere kwa angiko wataogeni kiri metha yetu ya ndeto korobwe munthikirigira ati makora kunda watinda utinda bwega kora kunda utindite no tindite njera no menyeri ni mwene Nyamurungu na gitio kine nibitigira kwa wataogeni kiri metha yetu ya ndeto Meru TV ogoroni ukawithira bambitaga ni Faminas wa Kimathi na mwananiria wetu wa Mathithio otugobwe munthi ni Jacqueline Makena cheto tugachemberia kagitaniaka gatwamberie na ikoneni na County Commissioner wa Meru waziri wa mantu makona mbombithi na mishetho na kinyamurugamiri wa biashara bani ni Meru bethe wakinambere kwa bakeguna mbombithi na into Kathumba bia wanjorithia anara bethe wakinambere kwiga bakiuga eno njire mwe utetheria mbombithi kuinambere kwa bakiruga magira bari bongwa na mununkuru kigotigira mbombithi baba bakuinambere kwa bakebebukanagia na ndawa chiambogita mondeki wetu wa Ndeto Jeff wagituma no gutwamberia na riboti eno na bwa yuthi nkurukie 500 kuma kiri gicigo mbunge gya South Imenti muthenya jwa narua ni bagunikite na into Kathumba na kinyama uritani biria biumenia na thirikari nene akiaria County Commissioner wa Meru Jacob Ouma Mwendalitha uria ni mutongeria kuma kiri Rwang'iro. Tuna vikundi vingi ambavyo vimesajiliwa na msajili wa vikundi vya biashara ndogo ndogo, the Registrar of Micro and Small Enterprises in the country, ambayo ni ofisi katika shirika ninalolisimamia la Micro and Small Enterprise Authority. Tumekuja hapa kama vile tumefanya katika maeneo gatuzi tofauti tofauti kuhakikisha ya kwamba tumewahamasisha wanabiashara wadogo kuhusu mambo tofauti tofauti ambayo serikali inafanya kuwaunga mkono. We have two very important projects that are starting that the president has funded us. The government has funded us to the tunes of over 150 million Kenya shillings to be implemented by various partners to support the youth. We will recruit youth across the country. We will organize them into sectors. We will support them and educate them on how to make business work. We will then support them with money that is grants that is funded by the World Bank to ensure that we get at least 110,000 youth having grants of 50,000 each. Other youth will be supported through technical training. They will be trained as craftsmen. So these craftsmen, maybe they are youth. They will be handheld by elderly technicians. They will be supporting youth with our guidance to start or to establish enterprises across various trends. Iromba ni kirinduke mbithi gutonyera Rwang'iro wonjorithia na biashara na gutigana buru na ndawa chiambogita. Kwa hivyo yangu siku zote ni tahadhari kwa vijana wetu, wajiepushe na mihadarati, wajiepushe na pombe haramu, wajiepushe na kunywa pombe kiholela, na ninaomba tunapowasaidia vijana, maafisa wa serikali, polisi, machifu, manaibu wao na sisi wote tuendelee kupambana na mihadarati. Na tongeria bangi Kathumba ni boritia yuthi kwithira bakija mwe kuthithia ikundi nikenda bakethira bakigwata mautethio Kathumba kuma kiri thirikari. There are so many challenges that are facing our young people: unemployment, drug and substance abuse, maneno ya lack of promotion in their talent and many other things. But there is hope. We are committed in partnering with you in many ways. Zile mtatuhitaji sisi tuko kipaumbele tukiongozwa na gavana wetu ili tuweze kuona tumeinua vijana wetu. Opportunities, providing you with the tools, skills and support to start and grow your businesses. By coming together and joining groups, you tukithina mbere na ndeto chetu nwarerano mujumbe wa tigani ya East Mheshimiwa Mpuru wa Bore thiretwa kinambere kwegukatho no rutingo gebwake bure thiretwa kinambere kwegua gichenjia gicigo gikibunge
giatigania East wakagita kaithiritwo ari utongoria ni mianka 2.5 na arakiaria manager wake Alfred Mwirigi mathikoni na nterecha kigucio ethiritwo kina mbere kwiwa gitariria mamwe mamantu mara mheshimiwa Mpuru wa Bore ethiritwo kina mbere kwa ikinyithanagiria kithomo mantu makona barabara na kinya mantu mangi kathumba tu mara mheshimiwa Mpuru wa Bore ethiritwo ikinyithania aguntu guku mwandiki wetu wa Ndeto Adams Muturia wa The Ranger nawe na ripoti ino. Constituency manager gicigo mbunge getiganite Alfred Mwirigi arere wondeki guchwa awete githomo gicigo mbunge getiganite no gitete na mbere kumba kwithira giukira okulukira inyera mubunge we gicigo mbunge Mpuru wa Bore ethirita ekira ruteno wa githomo twina katho chetu chionde cia nkoro ke mheshimiwa no tubaburombete kwatila githomo kentura chetu aturi betu ibakumyabura Mpuru wa bithite ki githomo ukiotonya primary ra yetwara St Benedict ilasi bira byare bikoro bira byaki myaka ira iba toribo ibutwara ibo baka abaturibo na bangiwe baraba myaka ira bimwe biruti mabati byasimitwa ndene bikarutwa waya byekero isiso mwaka bikailasi bibyerutuke asentiara KCS era kwa loka yeta etethakwa mwaka limo ba paki kero kiweti no ntubamburere kuma mabatine mheshimiwa ya secondary yonde na umbibithira renovation yonde ana beto ba St Benedict baka matoa bakaruta cukuru baikwa Mekindoringaos ba Mekindoringaos baka matoa baikwa Masai Mara kona nyumo cheke thaka beto ba St baikwa Mekindoringaos kona love shetani ashindwe mheshimiwa Mpuru ukuma awere bi the renovation uchonde na mwaka yo akishana beto bakweria ke love ireke ethre wakwa na neo era bukona na yatumira nkuluki emilioni nya kuma ke mheshimiwa Mpuru na irethere na into bionda mwanka fume chamber na gas na ambi utinto bikia wikirwa ne achiari kana limo mheshimiwa ebithi into bionda mwanka akishe functional na hana beto bakanjira kwerere chiero kuo agita na mbere kwa ari mwiri nombete kwithira gitarire mirandi kathombera Mpuru wa Bore nombete kwithira kibwithe kirutoro kithomo mona gutira na bandi school na laboratories na ntoya ya kuthomera mona school inge tiondo utira na barabe kuna kinyari mobe na kuntuko yake ndo utira kithomo kwita na mbere kumba kwithira yukira bidhangui ara kaliana tuena project ya dining emilioni nyanya akairo renovation ya 1.5 amedho class kemo ke 1.5 toetara kiuchwandri tuena administration block emilioni nya tokuluka kieni kia mwethe tuena kioro ke 1.3 muchimukuru administration block 3.2 tukiaweta kamithea lab winge ero kona ara enkulukia milioni nya tukiokila kila muthara kindogo etawanjire charuru class kireo eto ajere dhuku tuena administration block kula kuloka wete Antoine renovation ilasi bidhatu eta nduluma ilasi bidhatu ela mangodhero ilasi bidhatu eta lobwa dhirwa ilasi bidhatu eta nchoi kuena dining hall emilioni nyanya eta kailo dha kuena laboratory aira ela mamotewa administration ya milioni 5 eta dhana kuena ilasi ya milioni yele eta mukono primary kena bui mukono primary kuena ilasi bidhatu mukona secondary kuina dining emilioni nyanya eta akaya secondary kuina dining nyingi akaya primary kuina class Mekindori primary kuina chioro biele mwakombera na wele kinwa primary ilas bia 2.8 kabulene primary ilas bia 4 something non to ibina wakula kuluka kia mikoko aba muongela ilas bino weta dhure to ino weta ngage to ino weta rurie to ino weta miurene to ikuo weta nkamia to ikuo weta saindire inge mwaka mugaitwa kita administration block mheshimiwa Mpuru kirigire murikiranga nombete kwithira kimeneria bonene acia sabara betete na mbere kwithira kiringa chetu chewa ya no rongo ne gicigo mbunge ki kwa bakethira bekana na bokeni no tira chari bakumba kwithira bakimenya uma na ikakwenda kwangu ya mheshimiwa ya kithomo itete boya na utemu mtu amitangira basare mwana ondesku ire arewe ikiro muko ne arume mheshimiwa Mpuru na ambichokerie ana beto barabo apply basare ruare bare awa 99% ni umaka na teuma asiari ni umaka na teuma onge no atu ena ntoe kabo no are yaka wa gathome thiana bonde nani mbure kiuria tianie nana ngiri 24 tianie nana ngiri 24 ukano bare ambeche nyingi bare rengi 13 omuritwa ana baraba in school na bonding na colleges na university nana ngiri 24 bare rengi 13 imilioni 312 biasa si ndrief imilioni 140 120 waruta mbecha ira cia maendeleo cia tiara milioni 40 inaka uma mbecha
ongele kuma ke milioni 40 mwaka ikinya 3 twaro kenda thomethia na batiane bonthe otheri na riu bawe muchiba muremete bate guthoma iko ithabaria ina gathometheria na muntu akwenda obwira rware tutiaria mantu amaingi lakini batwetere na wi twetete no kiboko nyonywera twetete obaringa batiaria kuringi na ikakwenda obwira bwikaria kiri urongo kwa muntu airira to 17 atwira arenda kwa milioni ya CCDF akongela chwe mana yana ikabwo mana 5 kenda ameotethia mwana otiania to munekera kura tiro munekera kura ona yana CCDF ona yana yawe ona kithomo katiania ona twana twande school ona nyamuchi yawe ona barabara weta kwa byonthe byetatia pe abo baire itomenyere arongo na tutetete kungambo na tiania tuetete kuringira kura maendeleo. Nkiripotira Meru TV kuma Tiene Betanda Msimuturia wa Thirinja. Kere Jenario Gatango Geura ni CC wa mantu makoneni na urimi kaunti ya Meru kagita kawandi miti na wanyaye miti na arantere chia mairi mwanja antere chia bori na edhiri tuwa kinambara kwa higu agitariri na kugate akainambara kwa agiti agira na kurutaniria ngugi na akari mono akangu utigira ati uthi nambere bukionekanaga mono kiri sekta eno ya urimi kauntini ya Meru. Mwanduki wetu wanthe tumwende wa laibuni newe na riboti eno. Minister wa urimi ya kaunti ya Meru Njana Gwanta Igatango akiariria muingi kiri wandi bwa miti maili 7 wandi-ini akirua na gicigo mbunge kia Buri ariwa thirikari ya kaunti ya Meru ya mutumanto ethingi ati na mantu ya maingi ndi mworoto yayo ni utiila ni kuritira Meru ngui bura kwagirite. First day naro na privilege Meru county kuriongerwa ore muntu akunda muma na mumba yo akomereje yo ora mwangi ibu pakita ya akunda tutana ngogegere batwi ngoge yetu iko support brand ya thirikari national kana ichi yetu aja uyunja nikenda tukomba gwita ngare turi hamwe na tuitamwe gitore hamwe Meru yetu gashoka ara yatwire tene buko mia Meru na yatwire na riri ende kuri uko rari ukarakaranga ngatwatajire kidogo ndi turashokira mukarone adate na ni utukwenda aturenda gutariria ngoge na antu bonde mtu wonde uri mu Meru uno yetu na munene wero nu mwake nande mutuma twethinkia nawe naratwirire okunda natugeta tuge wetu wagusi Kuluki Njana na uretia muingi wetana mbere kuhanda miti na kumenyera mitire andi akiwa ntuko twetete gethira ino guni muno kiririera rietu miteji muntu bwa kumenyera era rietu na tuthithia mantu yaya gwitwa climate change yatikeje gutwangaratania every season tukeja kana program ya kuhanda miti manga tuone Meru yetu kana bwega ukeja kuhanda muti yoria irinkeja yukeja guntethia ugate biju baraba gate biju ijabatwe baraba gutetheka ibaraba ndere utijuju tondu bo twabonekera miti roi bukareke ni uma tushwera twaega aroka ajoanda na yuke na yoja kugutethia na yuga to maruji rwetu rwa ntwire iro kutura baraba kana kwa muti yo weta kuanda ukiakuja thirikari yu aku iwoga menyera muti yo eku kana thirikari kamenyera ithikari yakunde roi wana ngota wana wethi atia uyu menyere na bwa kariba maili 7 ibacoketie nkatho muno nontu bwa kuhewa miti ye bakiba yabatetheria muno kiri ukuyelia mbura nontu kuntu kuikwara muno nyoka umaro gateka miti ni mikai na kuntu kora kwitharo kwina umu bonene igontu guku kwa ndene location yeje ya Kithima eto gucokia nkatho nontu kwa bau naje ujo irimutiria na ndi miti jombo turetera tukomba presi yetu ikomba kwa attractant nontu kinya tukwigua tukareterwa maugu tumbe gwika njoki. Kiripotera Meru TV kuma Buri Mbita wa Mwende wa Laiboni. Sie wa Igamba Ng'ombe nethiritwe kinambere kwa Kibu Magiria Bwana Ng'ara nethiritwe kinambere kwa Kibu Magiria na kumeneria bokatha
ura wari munini wa rais Rigathi Gachagua ikirethiritwo akiuga na mbirite kuringa ciaca cia kugania Kenya. Bobo ethiritwo akiuga ikumania na itua riake kuina mbere kwa kionekana akiringwa mbica na atongoria kuma kaunti ya Meru na Kinya Tharaka Nithi na ara muji wake na ara kuringana na Ing'ara ethiritwo akiuga kinyarira Gachagua ari utongoriani atara arantu kinyemwo gwetete atongore baba kwarane nabo na akiuragia ndimbi ya kubaure kagitaniaka akiromba Gachagua gutigira tena kunenkera rais Ruto kanya hamwe na munini wake Professor Kithure Kindiki kurutira Kenya ngugi. Murimi wa mbogo nowe na riboti ino. MCA wegamba ng'ombe na urokuruira giti gia seneta mwankani wa 2027 Njeru Ing'ara nebumirite na kumeneria ura wari munini wa rais Rigathi Gachagua ntugo inka inyuma ya Gachagua kuonekana aringitwo mbica na bamwe batongoria amwe na akari kuma kaunti ya Tharaka Nithi na era ya Meru. Muntu uyu gwitwa Rigathi Gachagua na tunenkere ishima na nenkere thirikari ishima wena rari thirikari ni mwanka iri na nenkere thirikari ishima baba tigirwe ku baba ri thirikari ni barute wira nuntu rira gukarataka kuona takatwikire kiroria wende rumire thirikari ni wende ara mirukuruta wira rutwa agitini yake kia deputy president akata kiroria ati ni ye mwanka utie wira ukarutwa thirikari ino na nenkere thirikari wira up to 2027 ni akauga wira numurute kati murute. Ing'ara akiuga kwina gitumi gia Gachagua kunenkera rais William Ruto kanyaga kuruta wira amwe na munini wake Professor Kithure Kindiki nonturira Gachagua ari thirikari-ini wa miaka yiri gutire kiarutha na gutire kiomba kuoneria Kenya na kuga uyu nu murandi uraruthire na nenkere President William Ruto nafasi aruta wira nundu narombire kura na nenkere Kithure Kindiki nafasi Professor Kithure Kindiki nafasi deputy president arute wira nundu akore mukuruta wira akore mukuruta wira deputy president wetu Kithure Kindiki professor akunenkerwa nafasi na tigane no ende na munenkere nafasi one wira bwo wira rutagwa na natige kwigwe na wasiwasi utie gintu kimwe wa munyoro aumba kuonania ati we na aruthire there deputy president wana kimwe kugurira kuga thirikari na ri nthuku na itari mbegarira wanatigende wanawita antu atwita twira bo thirikari ithiete na mbere ithakari kana wake ni ndi arambiria wita antu akuma indi ira na mbia nkerukia rari deputy president Muthiani Ing'ara akiruta mbito kiria kariba kaunti ya Tharaka Nithi kugwata Kindiki njara na gutiga kwenerwa kuthikiriwa munyora no ntugutire kia kabatethia nakio ira Gachagua gwitana antu bara gwitana antu betu Tharaka Nithi kaunti na betwa ibamenya kaunti no deputy president umite tika kubende tika muntu mba kwendo na antu bonde lakini we to menye umite kaunti ya deputy president ora umba gutweka president nuntu kuma we deputy president uthia we president ora umba gutweka president wa Kenya ko gutu munge mukono igana kwegana tunge Kithure Kindiki mukono igana kwegana ba tongoria baba thure na baba teba thure ma pastors bonde kiripo tera Meru TV kuma gicigo mbunge gia Chuka igamba ng'ombe mbita murimi wa mbogo akari na baraba thiurukirite thoko ya Mutweti bethiritwo bakinambire kwa bakibu magiria na kugaba ina ika Kathumba ndeni ya thoko eno na arabethiritwo bakikoti kuthetera kinyagio ntwike bakiuga mundo uyu kinyano athetagirwe boyo ebao na timonda wa igitairi mkiwetu wa ndeto mukiri wa Nkunja na ututariria riboti ino na njira enkatha koti ya boya itere ya were muntu yo no ntomunda ni charia yo ni kaptu 83 neri wa munda yo muntu yo hoyo public kethu bo kwendo yo ya moni yonge elege nazo kwetu atone ru munda yonge no yora yake athimire baria karibara bawatelete munda yora yu taunine ya Mutwete ne baumirete na kwabo ne batwire kwetha bakithange kira munda yo na kuyuambira miaka Kithumba yora yu ambairo ni uyuwe kathai kinyabono bamba na ni uyuwe wabatirete munda yo nainde thirikari itarare boneti arabomba kuanio nainde thirikari itarare boneti arabomba kuanio akuria munda yo ari yo ntokirisio Tharamba turia wengweri ni baba kansu mbere baiko yokia bamwe mogoro raka kulalamika we reka kulalamika twakonia kinyako konge na kumania ru utiwa konge bethi ata ba monia wiwa na mogona thimete munda yo awe to yeyere
twacoka tweta twekira green card twetikire munda ni ywetu thirikari witikire munda ni ywetu niro tweyire twekira thiringi twewikira thiringi antu ni beyire mwecimi wa maone neyire awa munda yo ni ywa public njwana ya ywa public kawera ya ni ywa public kireito ya ni ywa public lagi kireito guthiata ona munda te ywa public wenda arugire kawera no are kweya ekumangabana yanwe anjire neamba hakini au kinya kotini kinya we na chokere ori wende bakiromba ngavana mutumantu ethingia kumba kwithire tonyera kirente toyi na inde kinya kuthiria yambare no tumunda yo ywerekana niyo mwingi batura bakariti na mbe bakiwa ne thirikari lakini ntukwenda rwiro nkwendo batangachira te thirikari ne ntokiritia uwe igwa watharamba thaino ina Zakaria na Muzamaria na antu bangi baraba thanirwe nene kithagaki kwende nega nkoromba thirikari antu aturi atucumburanite neye antu ba abasulikire nikenda bona bya kurera nabo bategeya kweya twikira thirengi batiri mathirengi yekiri na baina mirio nikenda ba yakwa notice ya kuthamira kurako indi tumuromba agent eya basulikire antu baba ndenda ya thokwe kijabo ni babati kuchuluga thirikari na bakondera akiyo na bakabwithirwa na bakaritira ngwini kenda bomba utethia family cio na kuwa na kija Zakaria na Muzamaria nyabo na bali babati na bakunenkerwa akiyo Kiripotera Meru TV kuma thokone ya Mutwete beta mukiri onkonja Profesa Jacob Kaimenyi na oranwe muwe wa Meru nethiritwe kinambere kwa kiaragiria siasa ira ciambirite kuoneka kuwata mwanki muno kaunti ya Meru na arethiritwe kinambere kwa iwende agitambitwe kiria tongore bagi siasa gutigira ati wakuthithia na mbere siasa itena irumi siasa itena mpathu gutigira ati ngwataniro na urumwe biko inambere kwa bikionekanaga kiri Amiru. Mwandiki wetu wa Ndeto MC Mwitongano na ripoti ino. Uria wijikeneja Jacob Kaimenyi kana profesa na nowe mugwe wa Meru nombeta kwithirwa kiumira na kuga thiri ni injega negwatirwe nethingatwe igita rionthe ulimbita wa Profesa Jacob Kaimenyi na nini principal mugwe kana principal spiritual leader wa Meru kuma thuchi mwankanto Nyeri antu bomba kuria amugore utukwirwa kiro mutongeria wa Meru kugata mugwe ni ario kuma ria tumire mbwa twa kinyajora bwije na daraka nau tudro tutongerie o tutongeretie komenjoe na kuma au twagituka twa kudi mwanya kuba kuna mugotigania mugo egembe mugo imenti mugwe na ande won the principal mugwe oram kijongo kiuga a change is good kugarura muthiere urethwa ni i muthiere jo tongeria kana gintu kingi gintu kiega muno no ntukula kwina wirigiro okeya kwithwa nura inyi muno antwana ai ukaigwa nandi mantu ya kuthauda oni kuanga gwetio muno nontu kwina thirikari njeru ndene Meru mbeto mangwirwa nontu kaberebere au uraigwa muntu onde akiuga tutina thiri tutina ngwataniro kuwirwa gwakwa ndi mugwe na Mumeru wonde ura wendete maendeleo ikwithio kwina ngwataniro kwithio kwina thiri nikenda tumba kwaraniria twithio twina mwerekeo turenda Meru itira ndathikirire riria ngavana wetu jawe utuma ontwathinkia na muthikire bubwega ma ndaigwa aria bubwega sana twira man we wirane kwa mfano au kuma nandi wathani bwawe bukirwa bwine ara gichungu gita open door policy Mumeru wonde ro kaigwa inyi
na nakwenda ũteithio akona muntu okumuthikira na ndagwirwa sana nachoka auga agaitanira ngugi na atongeria bonthe na wou nuntu bubwega niki nontu kuringa na Kimeru muno jaunde mugwe kinyo ketho wathuki muno no bambere mano mwanka kwende bajeri nkurekere na ndi tukwirigira nontu ngabana wetu muntu wendete Jesu na ipasta na natwere wirane bu auga gwagaitanira ngwi na antu bonde agetira au urawa tunabati mano tontu Kindiki na atwire Kinyatha deputy president atutetheri akikisha ora commercial dina nara ndene Rift Valley akadigi undene Meru County bugwa mbere wajairi inya president ri araria na atwire ro waja datu ponto ethinkia ke security atwa yario mbere au kabere au na araugira michokia naria itutetherie itekarunga mbere antu betu nagwa bakaye inya betho bena michinga baikarie bubega muno na jau ni jonda ikia kwithirwa nkiona na nkigua mbita MC Mwitonga ngikuripotera ndene ya Mutindo Kangangi Meru TV Iboyo gano ntubwa kuona na kuigua MC Mwitonga tukirekana riboti ino ende agatuthinara kaunti ya Tharaka Nithi thinara murugutira wa siasa wambirite kuonokea na ukiambiria kumata na bobo enyuma ya MCA kuma gicigo bunge kia Tharaka na Kinyamwe na Paul Mugambi ura waromba gitige useneta kirithurano bia mwanka mukuruku kana kagita gakuruku na arabethire tubakina mbere kuigwa baki ugaga agitonga murugara nuko batira kuina mbere kwa ukagire kibendera ka UDA kire county eno ya Tharaka Nithi gitikio governor mwanka wa 2027 na arana ku kareke mbiuki ura kinya wethire twakina mbere kwa wetwa akirekana karomba gitige kia governor ethirite akirwa aka achuro kanya kire thirikari nene kanya taka owaziri kareke atithiritwa kinambere kwa kibumageria kire mwingi kuariria ontu bobo na wende nethiritwa agituma ntumwa nene kire athingati bae kana ma MCA barabomete kire gicigo bunge yake na arathiritwa kiuga batikumuwata mbaru bukatha tabura gitongethiritwa kinambere kwa kiwatu mbaru ni ma MCA make riboti ino kwa njira enkatha tubangiritwe ni Murimi wa Mbogo nyuma ya MCA kuma gicigo mbunge kia Tharaka batongoreretwe nura warombaga gitiga seneta kire kithurano gikuruku Paul Mugambi kuhibumiria na kuga gitonga murugarano ya batiri gutigirwa tiketi ya UDA kire giti kia gavana mwakani wa 2027 no ekareke mbiuki athuku thirikari nene watabura Profesa Kithure Kindiki athukirwe kire kithurano gikuruku time kure kware tureturia ndu twere Kindiki twere president nathina kareke wao wambioki kenda omba gukarau ke experience kare na goka mianga kibau emba kwithira kiatha president na ateka advisor wake akamwira aturutho nona ire no ntubwe baire kiamani yetu ke UDA weona mheshimiwa kareke tariki 19 cha mweri weri 2022 president William Ruto ari deputy president aje kathwana atwirito munenkere Kithure Kindiki athinoe na Nairobi na mantu mabuire maisasawa na ino deputy president we thank God na ito expect 2032 president wa Kenya akewa umite Tharaka ba kiuga bobo bateri gukareka nontu gitonga murugara nwega kiwe no menyo bagutwika gavana mwankani wa 2027 Mheshimiwa Jiji is the most suitable and qualified and competent kwithirwa ari governor wa Tharaka Nithi 2027 tariaga tumba kumunengera county ara no rendi bambirite kugwa mununko mantu mamotiko na bobo kara sebeni antu betu yabo bitia kajira ni muchie no banga wa wira okamea mwana uriko tuma kurithia mburi gachoka mwana uriko wira nathia karire akathia karira watuika monda utiari wa inyoni kana ndanga kana maguna mwana ura umba gutumwa na akathia karira monda uyu utikari wa indanga gitonga murugara mwana ura umba gutumwa akathi akarithia mburi na agachoka na cio
igitonga murugara indi Kareke Mbiuki nebumirite na gucokia miario eno aratonekanite kumirega indi onekanite kugarukira mbuto yake ya MCAs na kubera ibatige kutheta nontu MCAs batharaka iba kuthetera muntu wago na kuogua nabo iba batiri kuma gitandani na kwambiria kumuthetera wanwe. Mheshimiwa Kaba Wanja na nitumite Mala constituency. Kwa hivyo tunapeperuza ile bendera. Na hiyo bendera tutazunguka nayo twende Chuka twende Tharaka. Okay, na gakuto tugatinda kunoga ntuvua ywa colleagues anga mtu auga na kadhalika. Kama mtu agetetera buri kubungi. So ambi kuja gwetetera. MC wa kuma Tharaka kana kuma na kungenda kuganga Kareke akanenkelwa gitikia minister ngakanenkelwa ki no mbinu ya gutetera mtu wae. Inu atasenga na kana ura makosa. Na gweswa mbinu jiaku ya gutetera baba yao. Kareke akiuga antu bonthe bakuruta wira thirikari-ini ya Gavana Muthomi Njuki injeshi yake yonthe na atibariganirwe wona atuika Gavana mwankani wa 2027. Hii injeshi wote unaona hapa inasafu katika serikali ya county government ya Muthomi Njuki ni watu wa baba yao. Na tukwatu na transition seamless. No one will be an orphan. Hakuna. Muthiani Paul Mugambi akionekana kuria kariba kaunti ya Tharaka Nithi kugwatira Profesa Kithure Kindiki na kurekana na mantu matari na gitumi nontu iba kwenda Kindiki atuika president mwankani wa 2032. Sorengo bari gitini iba kumenya ndeke ya Raila Odinga igakara kuregoro atie bantu atakithi Kenya iba bangite ende na ajo kwenda gitiga president twambire michetho minini na nkoranio na tunyamu tutena itumi tafadhali tujipange tutie bainge agimo anka twekaria na kwebanga jeshi kana njore ya antu igana ya chindwa njore ya antu 10 ira yebangite ko twimo anka twebange tusinde njore ira ye na antu igana nondo tio tore antu 10 na kaiga tutethia ni ntobire no urome na kwebanga ndikoromba urome nontu mutharakari urume bakugana kira nkuromba itwebange tujipange mko tayari na tukarie mwana wetu Profesa Kithure Kindiki sawa Kiripotera Meru TV kuma gicigo mbunge kia Maharambee ta murimi wa Mbogo. Akaribachi akarigai bethiritwe bakina mbere kwa bakibu magiria na kuonanire gikeno kiago nyuma ya kuina mbere kwa bakina yankagirwa sub county code yago na bethiritwe bakina mbere kwa baika theturiri na kuga ni tagaria leo thina mbere na bakiuga ende uduma imbinge kana bakaina mbere kwa bakiwataga gutungatirwa bwega na bukatha bantu akube. Mwandiki wetu wa Ndeto Ndagara Waiguna nawe na ripoti ino. Ibu mujumbe makorora kaunti ya Tharaka Nithi Susan Ngoge Mwindi ataganitwo na Kari na Tori Bachakari ga sub county agita kara kuretete kirongo gya kumirikiria gutwika sub county kiumbe kiramo kira twayana kia munde tipo mwana metha ino tipo mwana itebia tukuria machibo tukinaga tipo mwana kinyako ya kureta mirango ya sub county kana kingi eri thirikari ni gintu kinene muno na gitira ona kobo tuthire mwaka toro toka tukigithire wa county commissioner tuthire wa county commissioner araka twana twambie kuthongira awatuika twetu nenkanire rumonge twite ata Susan Gichoke nkatho kiri thirikari rungu rwa utongoria Rais William Ruto na munini wake Profesa Kithure Kindiki ikunenkanira na gutigira sub county ino ni kugwata kirongo giki kambambe mbugi boya no twa thirikari gutunenkera Chekariga ere sub county pakinenkera babangi na rendo rite thirikari ya county ya Tharaka Nithi gutigiri bakwandika sub county administrators baimbe kire sub county ira chongerekete ya county government katiba eruga kira sub county ere Kenya eno echoke yandikirwe sub county administrator. Yes. Wangu president ya rembele na deputy wake baito rumage ma sub county nwe governor wa Tharaka Nithi na umenyuma athingatie andike emndeke ambere ma sub county ya Chekariga sub county emndene andikirwe sub county administrator. Yes. Kwa kodhima ya tuweka sub county ndetu kia sub county ndio ile bange mndike sub county administrator. Tharaka West the same kwa konge kunde kwa tuikithirwe new na marakura konge kunde na chuka nagu
wakira sub county katiba eriuga yewe ina rwameretwe and igoro kwa county rwamere mtoto wa sub county administrator itore sub county administrator wa Chekariga, sub county administrator wa Mukodhima, wa Tharaka West, wa Muthambe na kura konge kunde na Gamba Ng'ombe na Chuka South na Chuka North na kunde checho ndesi yale turu president ya Msamoi Ruto emde na county ne bingatie yani ke sub county administrators kwa ntuko usana kiandikithia kugani wa Chekariga sub county no tonene Chekariga sub county ne choke kare ya kwa kutu no nene gechiombe no yana to bainge ena kanambe pia wali etore geto tire tore takoria mwana orauga Chekariga sub county na kama randi kama nyaki utire takoria mwana chaga ukato nyai boruga tonyai sub county na Chekariga sub county ito wakoma na to wana chia korokwo uto wakoma ta watu wakoma nile wa county commissioner ikoko ngekundi to twirere marietwa tuga Tharaka West ngambia ngaurangeti ngakoko konge ne korokwo to tikoria rietwa to todiara na tongore to titwarietwa twete mtore kama randi mtore kama nyaki mtore kareni mtore mogitwa to karende goro to twerie Chekariga wondi ndio kubwa sana Chekariga wondi nene kinyake kosisi mbo ko igeto marietwa korokia kendekithia karibia Chekariga gupegwa teito jamena nikenda guchangira gukura kwa thoko ira yandikithitwe gwa kwa thirikari guntu guku lakini tuwaka market niko ina ngoroba itawa ESP kwa ina ground niko ina ngoroba na totikwenda Chekariga tuwaka market ega choke tuike ganjo tuwaka market lakini kenda market irega kura na biashara ikura Chekariga tuwe kuri na jeremo gento kia mbere gento kia kura ya gonto bwa mbere mite itudidi Nyara Susani orite kuthondeka kwa kamiti ya kuraithire cukuru ya kuve ya Chekariga ya Kegwi irae bateri kwethora kurite gontu guku tukareni ntegoro twambe tuthiniara Kegwi tumenyi kuthinere Mungu na atethire president Ruto atunekera CS minister mde waroje na mantu maroye monde aumete tigania tawo muga twamenya kuthinere twambe tuthi kwa CS noe tomi kuthinere no tote cukuru eno kaya kugia inya watu abangete netie kare mwanke twike kuchera kinya university Chekariga no akatwetitie na rugite mitaratara yonthe ya thirikari ya kaunti ni bateri kuthina mbere ndikotas kathwana nikenda gukuria guntu kura kumithurukirite na kunyithia ngendo kiria ntu bakuraja kathwana twetie ka twenda me muntu egwe nae kana egwe bwega kathwana no twikire county and quarter obaya kurukirwe nyamuka kwaze nyamuka gwema kathwana ndio county and quarter ya Tharaka Nithi Nantina sore tafadhali nantina apology. Kuma Chekariga gicigo muge kia Tharaka nkiripotera Meru TV rieto kambita ndegera waigona Maya gikundi kimwe kumanara ntereche South Imendiko inambere kwa kibu mageria na kumeneri urutingo bwa mujumbe wa gicigo bongeke Dr. Shandak Mwiti no ara gikundi kingi na gakethetwe kinambere kwa kibu mageria na kuthetera andagitari Mwiti na ara bethetwe bakiuga na nenkerwe kanya muno kirimita tererete thethetwe kithibwega na pewe kanya gakugana nontu akainambere kwa gitungatagira akari bwega Jeff wagituma no wewe na ripoti no kure kairi ntuku inka yake nyuma ya kariba mwe baigoji kumera na kuneria mujumbe Mwiti nontu bo barabara nayo yumite Merurere gwita bwegoji monka waigojira baruguru nande gikundi kenge muthenya na arua kigwata mujumbe ucu mbaru ni kiumirite na gutetera mujumbe ucu bunene ure bakuga nethirite ije barabara ije ni thuki na kethira kimithondeka ni tukumenya kyo muko kira twina kyo gikarone kira twina kia nandi kikuthinia aciari bara bana ana cukuru ya Kibari akuru Kibanjira endia beria na endia ba Marigo ni tukumenya gute nkanja na kiene na akieni ou ni tukumenya inya rumu itakirwo na ntuku imwe agatubangira mairireria jetu na mobatu jetu jagakinya mwiso na Sandira kinejire mwanka sport ineje na akiona nona gitithongi na ige kuonania kio muko iki na gitumire tuwesa tunini yatumira mbesa nyingi muno kenda gikiro migana kyo yakala kenda kithozwa ura kibatikizwe na barabara sokyo la yatwire kurukia karibaba ni bakuromba atongeria bathuri na kura bethire bakiewa gitio ni ara bakiongera bakuga ibonete mwe ya mirandi ya witi na mbere mujumbe ujo ethirite akireta maturene jao ni atwankuga 2027 tukathura Sandiraka tutena pingamisi twareterwa kinya kambi chivu au tuleta mbali na ala mukuone thaa iji ile aja iraci no gatwenderete gwakirwa kwi stima augite guku twikira kibaraba tena stima na report cionthe nejikitwe koguo antu bauga no ntu bwakio muko iki
no akene kinya ringi ndale aja antu bao no bale aja bategera bauga gikathithwa Mheshimiwa atena makozi nyano ja ikuitu kwa barabara yo ya tuthondekereo kuma mirwire mwanka kirone ni kinya gintu tarora ntaro meona uko kaire da meonire kuma resa ndia kejo tuthondekera njira uko twene gitari na moto gita na ntaka kukuna ambi gutende na nyabiki biki na aja uju yomba gwitiana na mheshimiwa uju ni tutumuthurite na atena thina no eriku kana eriku mheshimiwa uyu turuga tukamwakura jewe kinya 2027 nontu bamwaega jarai na jo nontu ituje tweba mitune kwina ruja tureterete rugwitwa Pamira water project bakirikiri bakuga mujumbe ujo gakuruwa nawe ne apinzani bawe bagisiasa kwira antu bathukia mheshimiwa onte kwana kwina maana betha bakwenda kuthukia mheshimiwa beke micemanio nyakienine na bakeja gwika mucemania ara kwina thina au kwa kuri na antu bangi bakwija kumwaka ngantaka nontu bakirinyeki no bakiuga bakaromba iti muntu atibati gwaka muntu ntaka na arombe gite ari wenka ajite ari wengwa kwina antu bakwijaja ndene mituneji kutwakira mheshimiwa ntaka na riu no kagweterete kwija gutuika gikaro kia micemanio ya siasa riu tue turi antu ba mitune itu kwenda kurega gikaro giki gituika gia siasa turienda gikaro giki kithondekwa siasa tukathithiria na ara tuturite kuthithiria bienine kiripotera Meru TV mbita Jeff Wagitumam Bwega Jeff Wagitumam nuntu wa riboti ino na riboti ina gatuanira kanya gakumagaruka ukujia rua nini utikathi kuraya itugucokera na ndeto cia michetho.